India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Daki sepangut kinong Kirshan jong uba HM Shangpliang MLA jong Gemau Sunram Constituency kibelawan ban penyesno haka parti jong ka Bharatiya Janata Party BJP. Yakni ke program ban penyesno parti lapenlang haka office jong ka BJP Hashlong bau baro di Shangpliang ubde unong yalam jong ka kinhun na Mau Sunram Constituency ula penpau banaduk menta kesengi boondrungno syaka parti BJP jong baro kinong Kirshan uba HM Shangpliang na kebenta ban penklan ialah ka parti hapo ka constituency. Layok ban pediang ru ha kejo kapor kinong Kirshan jong ba HM Shangpliang dau presiden jong keseng BJP uba ALHEC MLA jong ka pentor umkra constituency. Also the National Council of the BJP. Kibawan na po ka constituency Mau Sunram. Hari galam jong i baru di Shangpliang bagapi baru kinong yalam ilok mi ilok pa i samna Sunram bagkethai bagitu baru mi di Parlok iba dei dapo ka Mau Sunram konsorsi beri dan offline bagkwi di Jakarta. We welcome all of you to our party office and I'm very happy and overwhelmed for all of you for joining our party today. Long Bahilong Ibrahim Kibasar, you have joined the BJP party, the National Party, kawai di parti kebahetam hadri India. Ida lalu kat prakur di karya kata, idong trekam jog ke BJP habo hari India kejogi. Bat ke mandal BJP kebadan hantai habo Muslim konsorsi kenan bagi pencop yang dulu kandidat bermobil BI keteng. Uban long o candidate jong BJP na Mau Sunram constituency. Jadi menyetelah rekan-rekan pengamatan udon, rekan-rekan berpihak dalam siapa join menangisi kenal bagi penyewa ini jinjot kemudian burung yang long candidate ke bawah BI bagi penjawab hari election ke Banwan. Kupesi pun, kupesi ajo siapa bagi yo pandi bilang kumi baru beron hamni na po ka Mau Sunram constituency ringkat ka jingan lang i ba Rudi Shangpliang bawan ban penyesno lem ya pi berkuat akan ka seng BJP parti te ngakirben ba kajingya don ka lem ke jongpi bat kini ka parti ke jongi kanlong kabagin yo ya kajingjok na kate ka konstituency kita kirti itu yalam jong ka parti BJP kiban sa panyan ngi nado montakasmi ba pagilong try pura nak bentar ke parti kejongi ngomong dan mentasi bagi nangla ban presito bagi dia ban penjok ya kasih napo ke konstitusi Mau Sunram kejongi ngakular daga bagi kular lang baro ngexkan ba daga jin presito nang jongi baro ngakwa ba ya gilidan ni baro bagi pedi daga nak jog garing jinapi ba daga bagi baro bagi pedi sigini gilidan Kiman Kirshan bat grassroots workers dari kimio akan walau sebetalan daga jintuan mereka joki di dalam nagaste. Kita kena gaji tempat nagale lui. Hagani kasih yang seperti bulan lang ya baru kita pak berkunjung yang seperti bulan lebih pun di dalam nagaste. Bagaimana ini dia? Ha ke konstruksi ke jomi. Tetapi ini